Ezinye izakhamuzi zase-Everton zithi ungabi nawo ugesi kuzwela kakhulu njengoba kusebusika. Zithi isigubhu esihlinzeka ngogesi emizini engaphezu kwe-100 saqhuma ngomfumfu ka-2021 kwathi esinye sashawa umbani kulonyaka. Kodwa i-Eskom yaziphoqa ukuthi-ke zikhokhe imali engu-6,000 amarandi ukuze zizolungiswa. Kunzima singanagesi ukudla, asinamafriji siwabeka phansi ukudla kuyabola, sithenga wonke amalanga sithengele ebhodweni kusasa ukudla kubolile. Ugesi ngiyawuthenga, benguthenga ugesi. Ngalesi sikhathi uZuma kade phethe besingahlupheki kanje ngogesi. Asikaze sizehlupheke. Inkinga yogesi kule ndawo isibeke engcupheni impilo yabantu. Lena ikhula box yami ne ngifaka ama-ice mayiqinile ngiyahamba ngiyowalanda mafake ukuthi ibande injection zami zibande zihlale zibanda ukuthi umuthi wami ungonakali. Umuntu we-asthma ngihlala ngivalekile, amehla wami awasaboni ngiphandwa ile paraffin yeprama iyavuza nale prama stove mele ngiyibasele ngaphandle kubanda kunje ukuthi ngipheke ngikhona ukuthola engizakudla ngiphuza amapilisi. Izakhamuzi zithi ukuhluleka kuka-Eskom ukulungisa ama-transformer angasebenzi sekuvulele ithuba labo kusolakala ukuthi baxhumele ezinye izakhamuzi ugesi ngezindodla zemali.